Guys, ndagira ngo mwese murabizi ko Grand Rendezvous dufite muri ino weekend ni match yaza guhuza ikipe ya Liverpool ndetse na Arsenal ni Anfield Road. Ni match irimo imibare myinshi ndetse ni match mu by'ukuri iraza kufite byinshi isobanuye. Na ekipe ya spendize cyane ku isoko ry'abakinnyi ugereranyije n'andi ekipe ari muri Premier League. Ndetse icyo kintu kiraza kwiyongeraho no mutoza Arne Slot wagaragaje ko yagize season nziza, akaba ari numwe mu batoza bagaragaje neza yuko babikoze badafite squad zikomeye, ariko uyu munsi bakafite squad zihagije. Yabajijwe kuri Martin Zubimendi, uyu mugabo aravuga ati Martin Zubimendi ni umukinnyi munini cyane, ati ni umukinnyi impamvu twamwifuje nka Liverpool, ati nayo basobanurira ngo ku mupira uyu musore afite umupira, afite uburyo azi gukontrola umupira kandi akaba yabasha kutanga mu byerekezo bitandukanye, imipira migufi ndetse n'imiremire ndetse no kwihuta mu buryo bwo gutekereza bimugira umukinnyi udasanzwe. Akaba yavuze ibi ngibi rwose avuga ngo kuba twatekereje kuzana umukinnyi Martin Zubimendi muri ekipe ya Liverpool ntago twari twibeshye, ahubwo ngo ekipe ikina idomina possession, dukeneye umukinnyi ushobora kuba yafata umupira akawutindana kandi akamenya uburyo awutanga butanze neza. Yari umukinnyi mwiza ati Arsenal yaramudutwaye. Nama ekipe yombi rero ama ekipe arimo abakinnyi bashasha kandi batangiye kugaragaza ko ari cyo bakongeramo, ndavuga nko ku busatirizi bw'ikipe ya Liverpool Hugo Ekitike ndetse n'umukinnyi bita Florian Wirtz bamaze kugaragaza neza ko ari addition nziza, nubwo bahenzize ekipe ariko ko ari abakinnyi bagira icyo bongera. Ubita Victor Gyökeres nawe yatangiye kugaragaza ko nibyo yatangiye struggling ariko ari cyo yakongera. Ikindi kintu nanone ntabura kubwira abafana baya ama ekipe yombi no kuvuga ngo no mukino uraza kuba iturufu uraza gukinwa by'umwihariko n'abakinnyi bashasha kuruta uko abakinnyi basanzwe babikora. Ko nitujya kureba nko mikino heruka mu mikino itanu iheruka ekipe ya Liverpool ntabwo irongera gutsinda Arsenal, hafi yose barayinganyije Arsenal itsindamo umwe. Ariko nanone ikindi kintu kizwi, ikipe ya Arsenal ni ikipe itarigera cyangwa se umutoza Mikel Arteta ntabwo arigera atsindira Anfield Road, nabyo bibasha gutuma no mukino uraza kuba ari umukino urimo imibare myinshi cyane. Bivuze ngo ku mutoza Mikel Arteta arabizi neza cyane ko ekipe na system ya bane batatu yabashaga gufitingwamo cyane na Martin Odegaard, Bukayo Saka ndetse na Gabriel Martinelli. Araza gukenera nanone kuba yakwentegramwa abakinnyi bashyashya ari bari baza kumufasha muri systeme ya bane babiri batatu umwe, ari byo byabasha gutuma umukinnyi bita Victor Gyökeres nk'umwataka wa nyuma yatanga umusaruro mwinshi. Bivuze ko Madueke yakina uruhande rumwe, urundi ruhande rukarwacaho Martinelli, uwo bita Eberechieza agakina kuri inyuma mwataka, akabasha kubikora nk'uko arasanzwe abikora muri equipe ya Crystal Palace. Aha imipira myinshi bita Mateta atuma urwego rwa Mateta ruzamuka. Kuri ekipe ya Liverpool nayo ikindi kintu mbona iraza gukenera cyane ni ikipe ikeneye kugira ngo ibanze clearing mu bijyanye na defense, ariko defense ziza buriya n'uyu mukinnyi ukina nk'umustopper cyangwa se bano babiri baba bakina begeranye bakina nk'abamilere récupérateur, ubwo no kuvuga Ryan Gravenberch ndetse na mugenzi we bita Macalister ushobora kuba yakina kubera ko yagarutse, cyangwa Satana akina bagashyiramo Dominic Szoboszlai. N'abakinnyi bakeneye kugira ngo barinde iyi defense y'ikipe ya Liverpool ko twamaze kubona yuko ino defense iracyafite mu tudeshe, bano bakibita Konate ndetse na Virgil van Dijk ntago barasubira ku rwego rwayo. Murabizi neza cyane ko uyu mugabo bita Arne Slot prefera gukinisha aba defenseurs batatu ariko agashyiramo abakinnyi benshi bo hagati bashobora kuba batanu. Ibyo nabyo ni imibare ariko bivuze ngo Arsenal iramutse badominyemo hagati cyaba ari ikibazo gikomeye ko babamenase muri defense yabo, bikaba byagora ino ekipe kugira ngo ize kunanirwa kwikura mu maboko ya Arsenal. Arsenal yizwiho kuba ifite defense nziza, William Saliba ukinana na mugenzi we bita Gabriel Magalhaes ndetse n'abandi bakiyi bashyashya bakirimo kongeramo bazagenda bafasha ino kipe mu buryo buri defensive. Bivuze ngo ni Arsenal ikeneye kugira ngo iprofite weakness irimo hagati y'aba milere récupérateur ndetse n'abakina muri axe central b'ikipe ya Liverpool, bakaba batsindaramo ibitego igihe iyi ekipe ya Liverpool ikindi kintu ikeneye no guclearing ibibazo byose bishobora kuba byayiteza ikibazo biturutse mu bakinnyi b'ikipe ya Arsenal bashobora kwidomina. Ndavuga nanone mu bakina abadefenda cyane cyane ko ari niho Arsenal nziza cyane kurutsa ibindi. So fano umukino umwe imibare myinshi cyane Mikel Arteta avuga ati byibura reka nkuragayigo kuko kuva natangira gutoza mu myaka igera muri 6 maze muri Arsenal nkaba naratsindira Anfield Road amakipe agera muri 19 Arsenal yakubise cyaba ari ikibazo. Liverpool naho nanone birimo kugaragara yuko Dore no musore bita Alexander Isaac shobora kuza kurangira amasaha make cyane, ariko ibyo nabyo uraza kuba bisaba imibare myinshi cyane. Ntago ndaza kujya muri byinshi, wowe ufite amafaranga yawe yo kubetinga cyangwa se usanzwe ufana no ma ekipe, reka mbabwire ko uraza kuba ari umukino mwiza, uraza kuba ari imibare myinshi cyane, ariko ikirenze ibindi byose ni umukino uraza kuba ari mwiza, uraza kugaragara mu ibitego. Je ni 12 no kwizera paso koto visa larga, nuza kurenga kuri no page cyangwa se ukarenga ahangaha utabashe kumfollowinga bizakugora cyane kugira ngo wongere kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Real Estate Company ni company igufasha kubona amazu mu Rwanda ndetse ahariho hose, yaba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, kugufasha kubona ibibanza, kugufasha kubona services zose ziri mu bukerarugendo n'ibindi. Nuza kwegera ino company ya Real Estate ubuzima buraza kugenda neza cyane. Paso koto visa larga.